Menta kesengi ke arpa tarik unai luar nak kaliang jong ubak sambor lang dingdo ulawan ban ai jingkren hapok beras kelem. Baya ka khajna ka bahapok ka jela Meghalaya ka bala pelang syak pelaya rong jong sarkar jela kum ka khajna basiu nak diesel ka petrol ka baklem pat ham ha ka GST haduk menta. Hakaba ka diesel ka basiu 100% ka khajna ka petrol ka 0.1% ka khajna baka kiat haduk 0.4% ka khajna kini barok ki ham ha ka khajna jong ka Meghalaya. Kini barok ki long kita ki khajna ki ban penhe e ka pelaya rong ka sarkar jela khnang bada katuhi kini ban siew ki tulop ju kinong tri sarkar jo kino hikai school bat kino hikai college ru kumju. Ubak sambor lang dingdo haduk menta udang file ka RTI ha ka bayade bat kani bat udang ab ka report ka balai post ni hadin kani unsawan ban pentem bat pensyai khampa. Jingwan jumam tak sini pedas kali press briefing dari luar juga excise amendment rule ada pesan harga kabinet dan dikshom dan approve artikel September ada pesan berkumai di semua berlaku limba ni ke excise amendment rule 2025 kan sedang berkawai ke entity dan yang kata kata implementing agency ke company kapan menurut ni ke IMF trade berkumai suatu hindia ke bahak bani timbiang khazina sarkar jela kendrung syakta firm syakta company dilata bahak kadi bendrung ki adjust na tax bagi siwingi syakta government ni ki manage na negativitas bersumkan tari haban wa jitip tugumai tip imentai ke state jungi khazina kaba penpelang apply rong jong sarkar jela di khazina bagi siu na diesel petrol naka IMF dika markini ki hab apa Meghalaya value tax ki hab state subject ki patna hidup ke GST te ka high speed diesel ngisiu 100% tax KMS ni motor spirit is ka petrol ngisiu halai 1% tax baka khajna edo kadi nak ni ka IMF dika kya ngisiu hadu 5% te kini khajna ki bingilung ni para haji kadi bi tek bangin pen he apply rong jong sarkar jela kenapa nak tu kio pensiu ya tulok jong menteri sarkar kio pensiu tulok jong di mengikai sarkar school college bak pakai bagi pen pelang tu kemudian baca pendai buat dan syak perlu nak suai te kumbangi sutui yang tadi kata dan taiti ni kata agensi kepada wan kumbangi sutu kemudian hidup pada jelas ni tadi kewan apa te yang tadi agensi ke government ke pendiam kat baiklah ikut kita certain percentage di kata percentage bagi penyebiang tu di saya dengan dia itu ba funding berkai kami ba personal ni ba khazna ba kipat ba jom sarkar jelai jumi kipni lingba na ni ka diesel ba petrol na kya kemudian belum masuk di bandung di tek pelayaran jom sarkar jelai di benang penengkam ke ba kumba judan gaji ngomong ba di badan kebuat si orang ini ben bencana akan akan sarkar di benang banyak yang hijau hijau sementara ada yang hadir ada pengkreasi ada yang penduduk yang invest di bisnes di penih pada yang polisi selaku bagi penduduk government pada ini merada di hak ban minus not nakai kemargin jun retailer seperti nasional bukan te keserta pada nama pemangitip mentahi kanang miksi kanang kieu itu kamar bang hidup ada sudah mo kata inflation rek tementa kembali mentai ini kita telas ini kita bukan kita betray ini kam kio kata profit ke 40% de 40% kata profit kamu kau table pro 40% setelah try bukan nah itu 40% hapan siu yang baik-baik bukan hapan siu ya tulok jadi menteri hapan siu ke baik hapan siu dibun di junjung subscribe bateng-teng ke bisnes kejudan ba itu ho ya jindu no itu 40% dah sudah mitek ini tambahnya penbiang kata tidak ada di pernah no minus no kita berita kata kita training kata boleh buat berkat kesayang tak nyaman lah aku lari piba ada nggak ada bio ya ke RTI report anak wan ini ben clarify ben persoalan ini berkat kan meledakan apa dia mentai hadu kan yo ke RTI report ke jangan yo ini ki badan mentah ke buat kiat sekmat ada beli ke kos